Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lori sisa raja kung Allah taala. Sabab masina atau padang kahadir rilalan na yun na pabaraka ifong Allah Ta'ala narialaman ki adisi-disingang asaliwang asaginang tappo atau pada ang kapasilin narang ipagkaswiyata iya narito sampajak berjamak mangaribita nabodo sinin na amal amade cita ang karitari marisa sa arajan ng Allah Ta'ala dan niya tan nabodo padang kamana kirilalang adang pengamarajan ng Allah Ta'ala dan niya tan nabodo sinin na ifangkau kepangkau kota selama Yesus sewe gangka ye betul mengaribi kemana bernilai ibadah. Alhamdulillah, dan rialuhe masalawa dan mampasalama lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia mencajak kacer lor di mana tu bersalama rilino mati reservoir rino Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, fakutana rilalaki buru telui pupana natomati na idi atana kung Allah Ta'ala ribatama kiril laki buru pakutana famulan na malika imarab buka nigo fuam malamma iribali nareko tuli ifasilin narami fakiswiyata yanantu sampaja berejamat sampaja 5 waktu malam mai ribali baraka na yaro sampajang ipego makutani malika laki buru marabbuka malam mai ribali makada Allah Rabbi ngalatana makutani maduana malika imana nabiyuka niga nabimu ia fana malam maribali pakutane na rekko ia kachweriwi
cara-carana ampe-ampena ale malabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna pasilener ngi pakai siang ilur Allah taala makuto para pemang ya kaceri ampe-ampe malabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna rifadana rupa tau makutofa anu rifancaji rileng na tofa malam hari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenahe wanewe kita peringati ajajingan alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak narialai asifarengarang ritujunna ampe-ampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah ya rawat tu ajajingan alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai iris semanan ni madari iriseng tapi deni faham 37 ya dari tu tong ajajingan alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai tau gajah magi nari telah atau gajah jadi angka hikmah wa diriala ya rawat tuwe angka tau riasangi Raja Abraha ya Raja Abraha nabadi bola metoi kuatak kalena sifa angwangeng akel-akelangeng fediati lasaati hasa ia tu tamapu nasi bahasa namo tama matu suruga ya nubba ya runaro ya dem peretom mesu boleh ke suruga bahayana angwanga kilakilang lasaati tega bangsa nereseng hasa toli majai vapenat dinamite tawe madece contoh becu na tumanda pudapunga makwewe to yang ka biasa makada agam marje to lihat depunga mana ha satu ako na lagi agam misana bali boleh madepunga ribu misana ko bandrunge tuda mi romandre misana rangote atau sanggara pepe are gaja rojo wali makada agam marje to lina depunga ribu ekoro bangsa na mana ye la sahati agaje na jama yaro nalli oto nekuri taje gajina na denu le situmpue la saati bangsa di mana hasa denu le tam suruga ni te tawe menre umro galunna minasan apa ketenyang iskanam itu na patama bange nenre hat bangsa na mana na yala saati lasati mana ye mamma namana ni boleh ko Raja Braha yaro Raja Braha onro janam pena onro angwanganna onro jaatina maka Raja Braha agamana masaru lebih agamana macaning akor Mekah Raja Abraha janam pena natol yang katawe cigok na ya Raja Abraha dagang kang ya Raja Abraha lo kuasai tanah Mekah kodenu le kuasai loy Makkah solang taro janam pena jadi kong kato mapune sifat makoro tolina nawai-nawai agagana tawe tole nagiran-kirang agagana tawe lo kuasai lo malay berarti anak apa namanya Raja Abraha ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, si sana ye karebaewe maka daloi longka kuasai tanah Makkah
Lolo makasola ni sangamo yewe karebayewe lato na nabita ya sanga Abdul Muttalib maka lo yang karaja beraha makasola kasina ampe na lato na nabita ya sanga Abdul Muttalib ni saya karebayewe na padanga more nabita maka meto joka ala toko penerjemah bahasa dari Habasyah sidi joka kasinam pena la tona nabita supaya dena sila lapo dena si salah-salah pabanueta na makasi bawa pasukan na Raja Beraha galona ro cepa si salah-salah tay to si di maku ko sesa ye to sesa de to magaga kapang ihataro peko gicarana to di mapalatu ada nak gangkangi si salah-salah tay mansana contoh mi yewe makun raye sesa tanah to kue contoh mi contoh awak de gaga burane itu mawata mapalatu tadam poin ka contoh mi contoh Imara na caritai irosi na padangi siti maka da siti na kadeko irosi mapako iye koto mabahat pagamere irosi de na tapa na timang na tabi-tabian na tanda-tanda kejolo baja sangade na si runtu nape na padang tapi dia na pawi maka da ye pau ko he batena kira-kira ya ridi yule moga mapakro misalnya na carita ki ye na latu kuidi sala cede na to tapa joka rampa tatangnya lena maka deka gare mapako manu metoko je iko nene murmo per riolo to mapako to ampe no mapako te anu dere na wadi muba maneng na tatatonga ngalena contoh padahal de na wadi ki mapako pamaka di fungala taala duri bazillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas matunai salah sidya tanah Allah taala na rekko salah sedina masolang asisompungan na gilori fung Allah taala iarega asisompungan na padana rupa tau Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah jajaro lato na nabita si bamore nabita joka ni rak mewi si runtu Raja Beraha napadangi maka dia Raja Beraha yena ka pemimpin tanah Makkah maka dia dato na nabi taiya na kalau maku kue salaiwi ya tumasange bola mapacimo kore musalai usolangi mi tapi nabi tak kasana lato na nabi tak tenang agar tenang dia tapa menre pelana ya tapa menre pelana kadela to na nabita riolo de na pataka tapa bole ya to na takate ye ta na wenawe yolo ya kamana lengi takate na lengi poleki ma chaila ada Raja Beraha na pananasang ang katonasa banta kabala maku kewe wala mo kesempatan lisu na muna manaway pikire kisi o madeceng musalegi ya tu atong solang jadi la to na nabita pulang lisu tenang narate babana kabay tu dah canun lato na nabita melado ku Allah taala faqalla taala bola mabacita yewe ata ma boleh kuidi degaga uleku sangadina ule tak manufang patulu ta faqalla taala uran nu akasi maku kwewe lepan na badongan na lato na nabita takapo na batu na Allah taala kamba kolangi agayaro manu ababil inilah yang diabadikan dalam surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya romanu batu na tiwi Raja Beraha si bawa tentarana ang katoni narate perbatasan tanah Mekkah napitang ako sangana Allah taala
Majalo-jalo gajah, catama gajah dalam kota Mekah. Sedangkan ngolo-kolo. Kedua, yaro manu-manue narateda baka sesena tanah Makkah raja berhasil bawa tentara na buana yaro batu malwan yaro batu Makkah mate-mate raja berhasil lolo mana pasukan. Aga hikmah diriala. Akar itu tuki. Yaro ini pada aku rupa tahu. Aja makakila. Haja lalu pak magai binasaku. Kotanya kolino lebih komedoria. Apalagi to makakilat kota neve aja lalu. Pada ini bali bola aja lalu kakak si salah-salah gara tanah si jakana lotengi sogino ga. Tanah sisiku sogino ga. Pa benaya mega tanaku namo sini heto koloi male alay. Benengang ka. Demi gaga. Bo kotomate. Tiga kili lemah. Kumura tanah pemerintah he. Yang lemah kiba kuburang muna pawa kabakito wede he. Sidiga meter yon roy. De bangsa aku ya pak. De naganda si di meter kurasi jaka. Ada yang nipi-nipiku yang itu minta kamalopo-lopo pak majasa kak. Iya pak. Aga doko-doko ku kasih Engkau mati paling lenga de. Ya kau lenga lebih matu sisiku. Iba titi pak. Tita ni kurang lebih basi jaka aga Itu kurang lebih basi jaka. Iba titi pak kau galampung kurang lebih basi jaka. Atau maka kelek kota aja na kasih tanah si jakai nabi itu sendiri maka itu tuh maka kelek kota tanah si jakai ya komate matu tanah itu susu nabung Allah Taala rusul nabung Allah Taala iba kalurang ngalona mana nala mo tanah meter baru tuh masa saya kene mana nih tapi madari yang kata dia nama tapa sama kata mereka bakal wah boleh nu gaji ustaz bisanya aga tuh aga mati. Benar itu mak, aja nah. Kalau kau bakar, ya lo masuk pajak atau kan, boleh no gaji misalnya, agak tu mati, kau tu video dia misalnya mah hati-hati. Kau tu bakal pernah bunga Allah Taala, hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum ashabun asim. To bangsa dari terbakar agak tu agak mati kau tu video dia bisa boleh no gaji misal saya baca lah kalau macam orang tu pawi kau sta hati-hati babuta betul di batawa kita ada batawa mereka ingana mata tina baca lama di batawana tu apa kau ni. Masa ngamai ya cara memang maka untuk ini untuk nama tu cara mai memang aman ini macara magi badan ini pego ihe kamana ni tam suruh ini kue jamaah ke sana masjid Ar-Rasi Darurasi tahu mana ni suruh begi je lo ustaz seru biasa kalau tu macara kota ngana kota bone tege lah angke kona rakai balender ada na suruh te masidak kenapa lena de nasidakka contoh tapi aja kesing pertama kana raka aja nami toto kue weherio renno pamasene mungala tali tajam pada itu nu dicawa itu de ceta cede ya dia dicapai dari cita-cita. Akan janjian saya lanjut. Ya ruwet ke jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni wad dimapikir. Opo panana angkara tahu dikendalikan oleh hawa nafsunya itu lebih rendah daripada binatang. Itu kan akan parero. Itu. Lebih dikuasai oleh hawa nafsunya itu lebih rendah daripada binatang. Magin atau makakela kewarang parane nasa bayaro godaannya. Madari makun reto di pengesilakay na. Contoh, yaitu mapakuan. Ani aga tu lopo na badamu masa loko nakala. Tandri na tu pa di sangam sila lalu tu tital me masa loko nakala ya rodo. Mega tuba ang tahu misalnya pengacara. Maka kalau mama abu ko ba mana? Abu ko. Contoh.
Dia magagam apa ko kafang. Bu? Nah itu hikmah. Ya jalalo gagam mana sifat na Raja Baraha. Ya. Binasa gitu Pak. Bu. Ya. Ape cha ko to ko polo alam ako to kumarat to yupupan na makado dito polong. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajajingan na alamalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, boleh ni caya carilakilla matapahilino ewe. Tanah poro pada yalamana kiwape dale kufung Allah taala. Toto Hendra mana ki umroh? Kau dah tu le umroh haji plus silakan. Iya. Kau dah tu le umroh haji plus dah kah? Bu, bu. Katu bola jajingan na bita komedoria. Nala perpustakaan atai. Pembimbing tak mati di riolo romai fayah pak menre umroh riolo romai na menre tomak tu iya aja tempat turun nu pak bu aja tempat turun nu tamakar batu pun Allah taala udah uni astajib lakum tega ko to dilalo je iko je tu balatoli 50 tu dan no ibu maka dia pun Allah taala udah uni astajib lakum elau ko koya walako narate matu waktu si cocok nih kung fayakun terjadilah maka dan terjadilah ibu ternyata boleh rokotobor masam pajang atau melado ni akad 25 ewe asal itapumi asal hung Allah taala tatalka 99 ya 99 dasar itapumi itapumi tatelu ternyata masih hung Allah taala kore na pakajajang ya tanah. Karena ro kato masih kita cede pinalena na macarama hebat jadi makasilada kato masih kita ro tegi no tegi jadi masanya ro kato masih kita makasilada kota pahalangan iba katobay alino ba ditapi suruh menre makatobah iya alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Ajajingan na lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh caya cari laki lain. Sinina rotolino rotowede masompa mana binasa mana. Sedi ba dosa dan adam pun ibu Allah taala. Dosa apa duang? Allah sendiri berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha man kana dalam." Naburade na tampon ifung Allah taala dosa to mapat dua nakia dosa selain itu nak dampung ifung Allah taala jadi aja mau tempat turun nu selamat itu tempat dua ifung Allah taala insyaallah nak dampung ifung Allah taala selamat taubatan nasuha toba situ ngetungan oh bina samani aron rtwede riolo romai masop-masop waktu na samana ro aja jangan ale malebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya rohwaye mata bujuna we sama sampai dek malada imuba. Jadi ngana Nabi tak. Itu tu na jaji Nabi tak maka dia lato na Nabi tak na padang amore na Nabi tak. Pada pungamane pak bani tanah Mekah loi pak jatang mana pak bani tanah Mekah maka dia asan nahe. Asan Nabi tak. Apan retoko agar apan retoko. Jadi bangsane itu pak ada ampoi kak maraja. Biasa kang irita yaitu biasa kang irita pak itu bangsa kah itu ada itu saudara-saudara muslim kita itu mak baju-baju hutewe mandre pada puda-punga tuh pak tasi dibaki ya sunana mana bitas itu kan itu pada puda-pungi mandre engkau baraka aku tuh ibu ya rotwe maka dato na nabita pada pung mana pa banut tanah Mekah itu batong kami tanah aja mucaran raje balambo aga sena
Monro ya lu bawa aga lipau. Kasih na. Bang katoni tato katoni joka katoni. Ya, on romana na ketika saliwan na anak ya mutama na. Masa kau tu macarama tu dia dapat di aman ada sia-sia. Mai makan desi cakot tudang. Tudang kok. Deso macai marukama. Bapak ibu. Bapak ibu. Ya, tudang nak. Ya, tudang nak ya, macawe nak batawe deh. Ya. Kelingan. Upataru ni jadi yarwati mapandri. Kalau mau tadampai ka anggala si kira-kira begini, mau maaf tadampai ka. Si kira-kira makewe ikoko makewe nabita ko lato nah. Pakan deni kasih ke bapak nah. Ya, deni ke bapak nah. Jadi akor tu mon resitongan nah. Pak dua nga asimulangan na ananae kako jai itu tapi bangi to ibangi Allahu akbar Allahu akbar baki tapi melado to ti apa dongan oh wakalla taala maku ke kasiya bangi kasiya napo ko ya to mi kasi uran no baja sangat diulok lele fama se tapo lale ngak do cilikan aku la ilaha illallah aku ni mon rupado nga asimulangan nananae insyaallah irita de cina ananae ni tato malampe sungat tumatuan na panyamanya magi ni koko makewe ang kabarakana aga barakana hati dengan hati asalan ka dokter atau bidang pura memana la pura misal isesare la makun rek kaden ulah tu kasih tudange leu madarite dokter bidange mafahang ko gamewe tapana baleu tu kasih na ekolebo ni indok na pamage mafahang yewe dokter yare ga bidange so mage dana malaparu kasih anak kiko kemakwe hati dengan hati. Napi tu tomateriolo, tak dampai ka tomateriolo macaila ada tu komisana. Ye pak yana tapi barangka ku anak-anak bicu. Tamara tu makadan nenena. Aja kasih mata beru-beru kang apoku Iya ada tapi kota tong na api jojo ko tatap pemuaka maka ku aja kasih mata beru-beru kang apoku Pamagai lato namo panabita nabojilad apona maraja kasih saya kopona jadi kong katomatua lato nene ya kumisana yang anu anata natapayolo bimacai nenena berarti nabahang itu naisa nacere ampena lato nabita maraja kasih saya Jadi itu si tongan na yelima ka tu baraka na. Aga baraka na bayangka yewe perjuangan na yelimewe terutama ridi burane perjuangan na yelimata lo sampai dale halalata luar biasa. Devi gagal lelenge temaka na batu na bita nigi burane elekele mobil na lo masu sampai dale halalana na lisu matako ya tu takko na mancaji wiwa palolo dosa. Apalagi di makun reye, makan lebita amala ya kami nama soro lebih iya naritu mulengi patamari orang lewat takare na badana rupa tau agar ya Rasulullah iya naritu sidak kaiwe di makun reye megalada kesempatan tak tama suruga megalada sidak kata aga sidak kata joka kibasae maliki misalnya bale masih babuan mitai yali balera na kasajar tidak langsung bantu kasih dia mutu ditawa tutui magege contoh kumita dikasih kor nenek pak balik kaju aja mutu ditawa tutui kasih dia sih matu natawa melo si tambah nga mana kasih can nenek na balik si kau aga contoh ibu mapang aja balik kisidak kato Mufandra namu sidak kato, muanna sungi sidak kato, mujampa namu sidak kato, sidak kemana? Mega kesempatan di makun raya. Ebo,
Jadi itu lima yang kebaraka. Jadi itu na riolo kay tojang. Tomato riolo mapahang. Kako na tojang anak apo na kilo-kilongan itu. Labaco mi kuranua, labaco mi kuranua, reng-rengari decenge. Allah kualongi-longi. Nah sompu anak makan apa nah? Nasambut tuh ini nawa sabara ini nawa sabara lolong ngegare deceng Allah to sabara ede tomato riolo reneta riolo mapahang na pilalato jangan na apona na baguru meme ni sabara aba hura ni sato metedio maka sifat na bita maraja sabara wadi ngame kasihan na apona to maraja sabara pada na bita na pilalato jangan limana na fake liva riolo romai isapia ko fatoloe aga pagalana kotanya para bakaluku burisila yalla cakeng aju colo itu burisila yalla cakeng ibu sambu-sambu livae tojang maku kue tanam tojo mana anakmu pak tojan listrik mu tojangan memang barakana strong elete asa nama apa strong itu gara strong itu nama tojo gitu jadi kong kanana ibadang tuling mewah mana berarti tojan listrik ada apa kamu maka Ustaz modern nih cocok nih boleh modern tapi jangan kita yang mau dikendalikan oleh modern ada kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah inna wa takallama malabina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau sampai malabina tuh silakan ikut tuh jalan istri dan beri kalimat tak mato tuh jangan nih ini kok anak mewah tojo nih makan mereka ini mato toja na toja listrik sih HP mi na butara yang menelo makalalengnya na vuelo agero kaki di kepala di kaki tan nama buntu jauh guru pengaji na makan istilah pulih vegan je yang naik kasih na paham nih contoh lisu sih boleh apa kere-kere tutu apa ya rum itu tai mau komi HP kaki di kepala tari anak-anak toja gora sila bongin rasa ya setan itu na bagur-guru mak balik-balik anak-anak tolong metos seta-setanya anak-anak ibu bani tahu apa ibu yang rahmat dan milakala subhanahu wa ta'ala jadi ye koloi maka siampe-ampe malabina anata wija-wijata bahasa anak kongka kwewe mama kesana TPA atau ke sekolah agama pertama nih lebih baik mu patari-tari waktu baik cuna lebih baik mu fasari waktu baik cuna daripada maraja matu na patari-tari gara-gara ampe-ampe majana paling tidak kau boleh sojo-sojo astagfirullah boleh mate-mateta itu makanan sojo ada apa ika namanya manusia biasa ada apa ika kasih nama boleh boleh mateta misalnya boleh mateta paling tidak angka kasih meladuang ki rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ya itu barakan sitongan ni batama ko sekolah gamewe paling tidak kasih angka meladuang ki Tegara na minta mana madece ke, mapa mula keto masih kita madece mana di mana tu bahagia, bapak-bapak ibu-ibu madece mana ki barakar mana tu sekolah tu materiolo mataliti madisiplin. Tegara magi na caji polisi na caji tentara na sabak kedisiplinan. Napi ko pendidikan, iba guru memang ni tegak supaya disiplin agak tegas. Contoh pada inspektur upacara hormat saya gerak bisa lolos tapi kalau dengan ketegasan kadang kedisiplinan pada
Inspektur cara hormat ai de kakak wabillahi taufiq wal hidayah lah ya gangga jamaah yang Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala para matuna nai lo mengaji pasai taruh dia kok galecei ini riolo sedangkan tomatutu salam ini anak-anak riolo iladani etimuwe aja na ada pai ka babu ya waktu ku baicu maka maki bawang asu agaro anjing pasogina asu aja na iladani etimuwe riolo rumai iladani etimuwe nenewe na tu kasi mewaiki koyolona da buranga yaro gamana ka bawa kami na pake yaro tu kasi naluluran ni masih saya ingat tapi makatonya baraka kena lo vega mapasawa kalau tu kasi si di ayat 2 ayat si di ada satu hadis alhamdulillah baraka na ibu napi ko makada ko ya ceri anak mu ko sikolere aja bu macai ada cengan nami tua abad desa gaga to jangan mancaji guru de gaga desa napa mancaji guru batu tawe mega proses na napi perkuliah bega belajar pembelajaran kayak semata kuliah belajar pembelajaran bekogi carana mulai anak-anak apa tu apa aja mu macai koi galece anakmu ino koi anakmu ko sekolah aja macai ya kalau ki balik mewah makan lobo mere guru cako ya ceri patak to bani sekolah ini napa tetap sekolah, ini tora macam guru bahasa Arab, akidah lah, Quran hadis, fikih matematika, insyaallah kau demu jangan apa mu titi. Nah, memang. Sedangkan nasi di mata pelajaran ya pak guru nasa mata ini lo stres. Waalaikumsalam, ibu di, alhamdulillah, karena waktu yang batasi kita, kadang Nabi tak, terutama di masih kampung. Jalalo gaga si salah-salah aja gaga to lilo si kompa-kompa dagang kangi si salah-salah mana ki toma parenta si batori parenta jalalo gaga si salah-salah pagada pakasingi asya mama kata pakasingi mani parila donga talo di Allah Ta'ala apa yupu panala na kampung padang kami itu bertakwa kepada Allah pada makasih asya mama kata pada di masih kampung na baturu barakana pung Allah Ta'ala boleh lagi na fuba barakana pung Allah Ta'ala boleh ritanai we dan caji kampo tabal datun tayi batu warak bunga bu aja kakak sisa ero ba kuncina kotolosi alamperan ngarangi pape de cena aluwe pape jana kada nabi tak laya dah hulul jannah taqatiu de na tama suruga to ye papa tunga si sompungana pada na rufatau ya kona pejari kita we acere ampe malabin nabi tak sabara istainu bisabri wasalah cukup sabara tapi yari yelo kupung Allah Ta'ala oh buat Allah Ta'ala nalama de cetawe manu ka tanah to ya mani tawe dapat diri ki ati tawe tarung ya oh buang dalam ada cerita pedirang ati tanah tu ya abak pun dapat diri ko ati tahu pedirang ati berarti pada moko pedi ati jamaah yang rahmat dan dimulakan subhanahu wa ta'ala berarti pada adalah saati Bapak Ibu yang rahmat dan dimulakan Allah terima kasih atas segala perhatian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena ingat waktu salat itu tidak boleh tunda-tunda mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiyain wal amma innaka samiun qarib mujibud da'wa ya qadar hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadampo ingkakong kadaku tapasala yari gagawku tapasala na yon na pabarakay pong Allah Ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh